Reka rero turebere hamwe ibijyanye n'amakuru y'ukuri kubigiye kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya ni amakuru agiye kujyana cyane n'icyurwa ry'ingabo za SADC zabarizwaga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntabwo tuza kwibanda cyane ku ngabo zose, ahubwo turagaruka kuri Afurika y'Epfo, na cyane ko ariyo ihafite ibikoresho byinshi cyo kimwe n'izo ngabo. Numwe mu basesenguzi muri Afurika y'Epfo ndetse yaganiriye rero n'igitangazamakuru gikomeye Newsroom Africa, baganiriye ku bijyanye n'icyurwa ry'izo ngabo ndetse n'ibyo bikoresho. Probability hari cyangwa se uburyo bwonyine buhari nuko ngo Afurika y'Epfo yabigiye kunyura ku gihugu cy'u Rwanda mu rwego rwo kugira ngo u Rwanda rwinginge M23 ibareke bacyure ibikoresho karahabutakano. Uyu musesenguzi mu by'umutekano muri Afurika y'Epfo wagaragaje ko hafi y'ibikoresho byose bikomeye kandi bifite ikoranabuhanga rigezweho byose ngo byoherejwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ibikoresho by'igisirikare cya Afurika y'Epfo birimo rero ngo nk'ibitwaro bihanura indege, ibirinda ikirere ndetse n'ibindi byinshi. Ibyo byose rero ngo biri hariya i Goma, kandi rero ngo M23 yamaze kugaragaza ko nta bushake ifite bwo kubirekura. Afurika y'Epfo rero ngo yaba igiye kunyura ku gihugu cy'u Rwanda mu rwego rwo kugira ngo u Rwanda rusabe M23 kuba ibyo bikoresho byanyura mu gihugu cy'u Rwanda bigasubira muri Afurika y'Epfo. Ni byinshi yagarutseho bijyana n'ibi bikoresho. Yagarutse ku mamiliyari n'amamiliyari yatakazwaga kuri aba basirikare. Kuri ubu ngubu hari n'andi Afurika y'Epfo iherutse gutanga. Ayo mafaranga azajya hehe? Hazakurikiraho iki? Ni byinshi ugiye gukomeza ukurikira bijyana n'iyi nkuru. Reka ndeke kwizimba mu magambo, mureke ukurikire iki kiganiro mu buryo burambuye. All right, let's take you to our breaking news now. The Southern African Development Community says a summit of regional heads of state has terminated the mandate of its troops deployment in the DRC. The soldiers will be withdrawn in phases. Joining us for some reaction is Dean Wingren, who is a defense analyst. Dean, a good afternoon to you. Thank you so much for joining us. I mean, quite the news. I don't know if you were expecting something like this and what your initial reaction is just hearing of it. Yes, good afternoon. And for those of us who have been following the issues with what's been happening over the last few months, it hasn't come entirely as a surprise. The summit a few weeks ago of the umunyamakuru atangira agira ati reka tugire icyo tuvuga ku makuru yihutirwa. Umuryango w'iterambere ry'ibihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo SADC watangaje ko inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere yafashe umwanzuro wo gusoza ubutumwa bw'ingabo zawo zari zaroherejwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC. Izi ngabo rero zizavanwayo mu byiciro. Turi kumwe na Dan Wingren, uyu ni umuhanga mu by'umutekano, kugira ngo aduhe ibisobanuro kuri iyi nkuru. Dani, urakaza neza kandi ndabashimira ko rwose mwemeye kuganira natwe. Iyi nkuru irakomeye cyane. Ese mwari mwiteze ibi ngibi? Ni iki kibanza mu bitekerezo byanyu? Umusesenguzi Dani Wingren ati muraho neza. Ni ku bantu rero bari bamaze iminsi bakurikirana ibibera muri aka gace. Ibi ngibi ntabwo ari ibintu bintangaje cyane. Ni muri iyi minsi ishize habayeho inama y'abakuru b'ibihugu baturuka mu bihugu byohereje abasirikare muri SADC ndetse n'abayobozi ba SADC na EAC, aho rero bagaragaje imbogamizi ziri mu gushyira rero ibikorwa mu nshingano z'ingabo za SADC muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu byarushijeho kandi kugorana nyuma y'uko M23 inyeshyamba zishyigikiwe na Kigali bafashe Goma na Sake n'utundi duce two mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ni byatumye ingabo za SADC zitabasha rero gukora akazi kazo uko bikwiriye. Ni kubw'ibyo rero twari dutegereje umwanzuro w'iyi nama yabaye none, kandi ndumva aricyo cyemezo cyumvikana, nta gitunguranye gihari. Umunyamakuru ati icyakora rero hano muri Afurika y'Epfo hari impaka nyinshi cyane ku bijyanye no kugura ingabo no kugarura ingabo zacu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kandi nk'ejo bundi Minisitiri w'Imari yavugiye imbere y'abadepite ndetse n'abandi ku bijyanye n'ingengo y'imari ko hari amafaranga menshi cyane yagenewe igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turavuga ubutumwa bwoherejweyo. Ndagira ngo wenda kugira ngo dukomeze iki kiganiro mbanze mushirireho agace gato cyane k'amajwi n'amashusho, wumve Minisitiri w'Imari avuga ku kayabo k'amafaranga menshi cyane igihugu cyacu cya Afurika y'Epfo cyatakaje, ndetse n'andi byari biteganyijwe ko azatangwa kuri abo basirikare babarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Dani Wingren, ndagira ngo ubanze wumve uyu minisitiri ibyo avuga.
Minisitiri ati miliyari enye n'ibice bine z'amafaranga zahawe igisirikare n'inzego zishinzwe umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu myaka 3 iri imbere. Hari miliyari 5 z'amafaranga zagenewe Minisiteri y'Ingabo kugira ngo ifashe Afurika y'Epfo gukomeza ibikorwa byayo muri SADC ndetse no muri gahunda z'amahoro n'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umunyamakuru ati Dani, ese ayo mafaranga azakoreshwa ate nyuma yo gufata icyemezo cyo gukura ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera ko nk'uko wabyumvise hari miliyari 4.4. Ayo mafaranga n'ubundi ntabwo yari yakarangijwe gukoreshwa, hari n'izindi 5 byari biteganyijwe ko zizatakara kuri izo ngabo. Ayo mafaranga bizagenda bite? Dan Wiggreen ati ni ngombwa rero kumva ko ayo mafaranga atari ingengo y'imari rusange y'igisirikare, ahubwo yagenewe by'umwihariko ibikorwa bya Afurika y'Epfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Miliyari 5 zagenewe icyo gikorwa mu gihe cy'imyaka 3, kandi rero ni muri uyu mwaka wa mbere hari hamaze gutangwa ndetse no gukoreshwa amafaranga agera kuri miliyari 1.8. Noneho rero kubera ko ubutumwa bwa SADC burimo guhagarikwa, amafaranga yose ashobora kudakoreshwa nk'uko byari biteganyijwe. Ariko nanone iki gikorwa cyo gukura ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nacyo kigira ibikenerwa cyangwa se hari ibyo kizakenera, kandi rero ni ibintu bisaba amafaranga menshi cyane. Amafaranga azasigara ashobora rero gusubizwa muri Minisiteri y'Imari kugira ngo agenerwe ibindi bikorwa. Icyakora nubwo SADC irimo gukura ingabo zayo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Afurika y'Epfo iracyari mu butumwa bwa Loni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nibutsa ko igira uruhare muri Forest Intervention Bridge, ikoherezayo abasirikare n'indege z'intambara zirimo rero n'izitwara ibikoresho nka Oryx. Iryo tsinda rero riracyakora, nubwo rero ryari riteganyijwe ko ryakurwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mpera z'umwaka ushize, ariko umwanzuro wa nyuma uracyategerejwe. Umunyamakuru ati hari amakuru avuga ko gukura ingabo za SADC bizakorwa mu byiciro. Ese urabona mu busesenguzi bwawe nk'umuntu ukurikiranira hafi ibijyanye n'umutekano, ukaba uri n'inzobere, urabona bizakorwa bite? Umusesenguzi Dan Wiggreen mu by'umutekano ati yego, ndibwira ko icyiciro cya mbere cyo gukura ingabo hariya kizaba cyiza rwose kandi kizagorana kinakomere. Ingabo zacu ziri muri Sake ndetse no mu majyaruguru n'umurwa mukuru wa Kivu ya ruguru Igoma, zifungiranywe n'inyeshyamba za M23. Bivuze ko rero zidashobora kuhava mu buryo bwihuse. Ikintu cya mbere kigomba gukorwa ni umunyamakuru ahita amucecekesha cyangwa se amuvugira amati, tubabarire gato Dani, tugomba guhagarika gato ibiganiro byacu kuko tugiye guhita tujya i Cape Town, aho Perezida Cyril Ramaphosa agiye kuyobora inama ya 8 ihuza Afurika y'Epfo n'inama nkuru y'ubumwe bw'Uburayi. Inama ibaye mu gihe umwuka utari mwiza hagati ya Afurika y'Epfo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka twumve uko byifashe i Cape Town. Ubu rero turi kubona Cyril Ramaphosa ayoboye inama hamwe na perezida w'inama nkuru y'ubumwe bw'Uburayi Antonio Luis Santos de Costa, ndetse rero na perezida wa komisiyo y'ubumwe bw'Uburayi Dr Ursula ndetse n'abandi. Mu ngingo zigomba kwigwaho cyangwa se kuganirwaho harimo impinduka ziri kuba ku rwego mpuzamahanga, amasezerano ajyanye n'ingufu, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ubucuruzi bw'amasoko y'ibanze acukura amabuye y'agaciro ndetse n'ubufatanye mu bijyanye n'ubumenyi. Gusinya rero ibijyanye n'amasezerano atandukanye, ariko kandi biranajyana n'intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu kanya rero turaza wenda kubigarukaho ku buryo burambuye. Dan Wiggreen, ndagira ngo twongere tugaruke gato ku bijyanye na SADC. Mu kanya kari imbere nibwo turaza kuganira ku bijyanye n'ibi ngibi biri kubera muri Cape Town. Umunyamakuru ati noneho rero dusubiye kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no kuri Dani, twaganiriye ko twagombaga kujya i Cape Town. Ibi birerekana ibibazo byinshi Afurika y'Epfo ifite bijyana n'imibanire mpuzamahanga. Ubu none reka tubanze tuganire ku cyemezo cyo gukura ingabo zacu ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri gahunda ya SADC. Urumva rero bizagira izihe ngaruka ku mubano wa Afurika y'Epfo ndetse n'u Rwanda muri iki gihe?
umusesenguzi Dan Wigrin ati ikibazo cyiza cyane umubano hagati y'ibihugu byombi umaze igihe utameze neza cyane cyane rero kuva Goma yafatwa n'inyeshyamba za M23 ariko nanone amagambo ashyushye hagati ya Perezida Kagame na Perezida Ramaphosa yatangiye kugabanuka birerekana ko rero diplomasi noneho ikomeje kugenda ikorwa mu buryo burimo ubwitonzi gusa ikintu cy'ingenzi cyane kuri uyu mubano nuko iyi mitwe y'inyeshyamba ifite ububasha kandi ikaba isa naho igendera munsi y'amategeko ya Kigali nkuko rero nabivuze mbere ingabo za Afurika y'Epfo zifungira mu n'inyeshyamba za M23 ibyo rero bizagira uruhare rwose mu cyemezo cyo gukora ndetse no gufata imyanzuro bijyana n'igihugu cy'u Rwanda kugeza ubu M23 yavugaga ko ingabo za Afurika y'Epfo zishobora kugenda ariko zigomba ngo gusiga ibikoresho byazo. Afurika y'Epfo ifite ibikoresho byinshi cyane bikomeye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo bikoresho birimo nk'imodoka hari imodoka zirinda ibisasu, hari imodoka zitwara abasirikare n'ibindi bikoresho bikomeye ku rugamba. Afurika y'Epfo ifite ibikoresho bitandukanye birimo nka radari, intwaro zihanura indege n'ibindi bikoresho bikomeye. Kubera ikibazo rero cy'ingengo y'imari y'ingabo za Afurika y'Epfo, kubona ibikoresho bishya byasimbura ibyo biragoye cyane. Byongeye kandi ejo bundi ingengo y'imari ya gisirikare yongeye gusubira inyuma, nubwo rero Afurika y'Epfo yategereje icyemezo cya SADC ngo ishyiremo imbaraga mu gukura ingabo zayo. Ubu rwose irashobora gutangira ibiganiro. Byizewe ko rero u Rwanda ndetse n'uwo mutwe witwaje intwaro wa M23 bashobora kuzafasha mu gutuma ibyo bikoresho bisubizwa mu gihugu cyacu. Ariko se kandi ibyo bikoresho bizasubizwayo gute? Kugeza ubu ngubu inyeshyamba ziracyafite ikibuga cy'indege cya Goma. Bavuga ko umuhanda w'indege wangiritse. Ibi bivuze ko kugeza ubu ngubu ingabo ziva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zigomba kunyura mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa uwo muhanda ntibyari bikwiriye kuba ikibazo gikomeye, ariko kugeza ubu ngubu ntabwo byakozwe. Niba Afurika y'Epfo ishaka gusubiza ibikoresho byayo bizafata igihe kirekire kandi bizasaba ko hakoreshwa indege, kubera ko Afurika y'Epfo nta ndege nini zayo bwite ifite, izasabwa gukoresha izindi ndege nk'uko rero yabigenje igihe yajyanaga ibyo bikoresho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugira ngo rero ibyo bikorwe bigomba gutegurwa neza kandi bigakorwa mu bufatanye n'igihugu cy'u Rwanda, ari nabwo rero bizagaragara ko noneho umubano ushobora kuba utangiye kuba mwiza hagati y'u Rwanda ndetse na Afurika y'Epfo. Ngewe uko mbibona birasaba imbaraga nyinshi za Afurika y'Epfo kugira ngo igarure umubano mwiza n'igihugu cy'u Rwanda. Ni mu gihe Afurika y'Epfo izaba ibanye neza n'igihugu cy'u Rwanda, u Rwanda rwashobora gutuma habaho uruhare rw'ifungurwa ry'ikibuga cy'indege cya Goma. Niyo bitaba rero ni mu gihe Afurika y'Epfo yakitwara neza ku gihugu cy'u Rwanda, byafasha kuba u Rwanda bivugwa ko ruri inyuma y'uwo mutwe wa M23 rwakwinginga iyo M23 maze ibyo bikoresho bikomeye binagoranye ko Afurika y'Epfo yazongera kubibona, u Rwanda rukaba rwafasha mu gutuma ibyo bikoresho byongera gucyurwa bigasubizwa hano iwacu. Umunyamakuru ati rero Dan, mbere yo gusezera reka tuvuge gatoya ku ngaruka bizagira ku baturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma rero yo gukurwa kw'ingabo za SADC abaturage bazasigara bate? Twabonye imirwano ikomeye cyane hagati y'inyeshyamba za M23 n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hafi ya Goma. Abaturage b'abasivile bari mu bihe bitoroshye. Dan, niki wabivugaho dusa n'abagana ku musozo? Dan Wigrin, umusesenguzi mu by'umutekano muri Afurika y'Epfo, ati abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barasigara mu mwanya ugoye cyane. Kugeza ubu ingabo za SADC zimaze iminsi 50 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva ingabo 14 za Afurika y'Epfo zafiriye mu mirwano ikomeye. Ni nyuma y'icyo gitero ingabo za SADC ntacyo zongeye gukora. Imirwano yose irimo gukorwa n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamwe n'imitwe ibashyigikiye ndetse n'ingabo z'u Burundi. Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zirimo kugerageza guhagarika intambwe inyeshyamba za M23 zirimo gutera mu majyepfo n'amajyaruguru, ariko nanone biracyagoranye cyane. Ibi bivuze ko noneho rero icyemezo kiri mu maboko ya Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu yanze kugirana ibiganiro n'inyeshyamba, ariko ntekereza ko agiye noneho gusubira ku cyemezo cye akihindura, cyangwa se akaba yahindura ibitekerezo kandi agatekereza ku zindi nzira zishoboka cyangwa
cyangwa se yakoresha mu rwego rwo kugira ngo adakomeza gutsindwa anatakaza ubuzima bw'abasirikare be ari n'akabaca intege. Loni nayo nta gahunda ifite yo kongera kwinjira muri iyi mirwano, irimo kugerageza gusa gushyiraho uburyo bwo gukumira inyeshyamba zakomeza kwaguka, ari nabwo rero buryo bwonyine barimo kwinjira mu bikorwa by'imirwano. Ibi rero bigasiga abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mwanya ugoye cyane, nk'uko byagenze rero mu gihe Goma n'utundi duce twafatwaga. Abaturage benshi bagize icyo babivugaho banasabwa, ariko nanone ndakubwiza ukuri, mu gihe ibyo bice bikomeje kugenda bifatwa n'abaturage akangari bahasiga ubuzima. Kugendera rero ku murongo w'ubutegetsi buriho iyo inyeshyamba zinjiye mu mujyi, abaturage benshi bigira nk'abashyigikiye izo nyeshyamba, ariko nanone leta yasubirana uwo mujyi, abaturage n'ubundi bakongera kwifatanya na leta. Iyi rero niyo nzira benshi bakoresha kugira ngo baramuke, kuko rero guhitamo uruhande rukomeye cyane bishobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Rero ahazaza h'abaturage b'aka gace haracyari mu rujijo, kuko rero nta rwego mpuzamahanga cyangwa se urwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rugaragaza ubushake bwo kurengera abo baturage mu buryo bugaragara. What they will be doing, much like when they're taking over Goma and the other cities, towns, villages, as soon as the rebels arrive, their legions then falls to those rebels and they welcome them. Should the rebels move out and the Congolese army comes in, the civilians will once again support the new regime that is now in control of the village. And I think, that's the way that they survive, just go with the flow.